Следчы камітэт палохае беларусаў, маўляў, усіх знойдзем, хто за мяжою выйдзе на святкаванне дня волі, пачнем супраць усіх крымінальныя справы, канфіскуем маёмасць і так далей. Следчы камітэт. Ідзі ты нахуй, следчы камітэт. Ты, блядь, не бачыш, што ў краіне робіцца, што ў Беларусі парабілася. Вы ўжо расследавалі там, хто забіў Тарайкоўскага. У вас плешивый уёбок поставил всю краину раком, и вы стоите раком и не зауважаете, что робится. Чел сказал, что иногда не до законов, и вы, блядь, там так и живете. Вы не зауважаете ни то безмежжа ментов, ни безмежжа спецслужбов, вы не зауважаете, как чиновники людей не лечат за людей. И это вам похуя. Они как крали, так и крадутся. Но зато вам важнее, коли хтось в Варшаве там, ці у Вільні, выйдзе на вуліцу, гукне «Жыве Беларусь». Вам, блядь, страшней, калі ў Канадзе альбо ў Батуме дзеткі сходзяць на беларускамоўны спектакль альбо пачытаюць вершыкі з нагоды дня волі. Гэта для вас страшней, правда? Вы, якую, блядь, вы маеце права лезці ў чужую юрысдыкцыю? Вы позабирали у нас пашпарты, вы, блядь, не даете нам магчымасць зрабіць новыя дакументы беларускім грамадзянам, і прыехаць у Беларусь не дазваляеце. И вы, блядь, лезете в чужую юрисдикцию. Хтось из вас скажет, якого хера я тады лезу у вашу юрисдикцию. Так я вам скажу, яка розница паміж нами, белорусами замежжа, и вами, уёбками. Мы громадяне Беларуси, мы маем такое же самое право на все, что робится в Беларуси, незалежно от того, где мы находимся. А вы, конченые пидорасы, вы сосете хуй, стоите раком и смокчете струк. Вось наша з вами розница. Вось, і таму, што магу сказаць, усіх беларусаў са святам, а лукашысты ідуць нахуй.